tangata waka, ngā mana ngā tapu, haere mai, haere mai, haere mai rā hei. Ka tahi pai kino te tū, tapa tapa te mamai au ei. Turu turu te ao, turu turu te pō. Ma turu turu ana ngā roe mata kei aku ka mo koutou. Kua riro ki tu o pae nuku o pairau. Tangi ara te rai o hau mātou, e hongi hongi te mapapatua nuku ei. Kai aku rau ti tapu kua nunumi ki te pō, haere, haere, whakangaro atu rā. Kai aku rahi, kai aku nui, kai aku whakatamarahi te rangi ei. Tau mai rā, whakarau i ka mai rā, ki roto i ngā whare tapere, i ngā whare maire o te wānanga o Aotearoa. Tau mai rā, tau mai rā. Mai e a te tupua, mai e a te tawhito, mai e a te kāhui o ngā riki, mai e a tāwhiwhiki ngā tua. O i ka taki nā te Māori, ko te Māori, ahua noa ki runga ki e nei taura, ki runga ki e nei tawira. Kia tau te Māori ki runga ki e nei pūkenga, ki runga ki e nei wānanga, ki runga ki tēnei te wānanga o Aotearoa e takotoa ke nei. Ki runga ki e nei whānau, ki runga ki e nei tawira, ko te Māori nuku, ko te Māori rangi tēnei kātau, ka ita, ka pūmau. Ka puta te kaupapa o te rā, te putanga o wēnei ihu, o wēnei tawira ki ngā taumata. Taumata o te ora, taumata o te angitu, ka eke, whāno whāno, haramai te toki, haumi e, hui e, tāi ki e. Tihei Māori ora ki te whai ao ki te ao mārama. Tupu te toi, whanake te toi, he toi ora te toi, he toi i ahu mai Hawaiki. Tō purutanga, tō tauwhanga, tō tau muri ki te manātua, he araputanga ki te whai ao, he araputanga ki te ao mārama. E tangi ake ana ki o tātou mate kua riro. Haere rā koutou ngā mate tua tini tini, ngā mate o te wā. Haere i te ara whānui, te ara i tai e koutou ki te rerenga wairua. Haere i te ara o mātoro nuku, i tai e koutou ki te puka wainui, te whakāto o rehua, te taumata huihuinga o rehua, te huihuinga o matariki. Haere rā koutou, haere rā koutou, haere rā koutou. Nau mai taku manu piki mai rā, taku manu ki te taho o te wainui, ki te taho o te wairoa, e ngā tini kārangaranga, ngā hapū, e ngā iwi, koutou, ngauri, o rātou mā, ngā ihoiho, ngā maunga, ngā kare, ngā wai. Kua tāme nei koutou i runga i te reo karanga, o te wānanga o Aotearoa e pāho atu nei, nau mai, haere mai, nau mai, haere mai, nau mai, haere mai. Nau mai, haere mai ki tēnei rā nui. Te rā e whakawhiwhi ai, koutou ngā tauira. Ki a koutou tohu, i mahi nui e koutou, i ngā tau, i tēnei tau nei, kia putai o koutou ihu anei te rā. Ko te rā tēnei e whakanui te ai koutou, e tō koutou whare wānanga, te wānanga o Aotearoa e tū nei, e o koutou whānau, e tautoko nei i a koutou, tēnei kāmihi. O tira kia koutou ki ngā whānau tautoko, ki ngā matua, ki ngā whāia, ki ngā tūpuna, ki ngā irāmatu, ki ngā tamariki, ki ngā mokopuna, kua tā mai ki te tautoko i ēnei o tātou kā eke ki te taumata i te rānei. Ka mihi ki a koutou, nā koutou rātou i āwhina, nā koutou rātou i tautoko,
I te wā rātou e takahia nei tēnei ara. Mei kore ake koutou, i e kei rātou ki tēnei taumata i te rānei, kā mihi, kā mihi, kā mihi. Nō reira, kia rawe te rā e koutou ma, o te rā, hei te putanga o te ihu i te rānei, ko te kōrero tēnei ki a koutou, ko te kupu tēnei ki a koutou, takahia atu te ara. Mahia ngā mahi, kia ngi tū ai koe i tēnei ao. Mahia ngā mahi, hei paenga mōu, hei paenga mō tō whānau, hei paenga mō tātou mō te iwi kā eke. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Utia te rito, te hara keiki, kei whia te komako, ki mai ki a haue, he aha te mea nui o tēnei au. Mā kue ki atu, he tangata, he tangata, he tangata. E toru ngā mea nui o tēnei au. O mai tia e te matua i te rangi, te whakapono, tumanako, me te aroha. Kia ora koutou katoa, ko Tala Leo Sapiri toku ingo, and I'll be your host this afternoon for the Te Wānanga Aotearoa Graduations for Tamaki Makaurau 2020 to 2021. Te Wānanga Aotearoa firmly believes in celebrating tauira success and achievement. However, during these times we move to online graduation, ceremonies for the health and well-being of our kaimahi, tauira and families. Today is the 8th of 14 graduations that will be held online, and in this session, we celebrate the success of tauira that are graduating with their tohu for Te Tohu Whakahaere Pūtea Certificate in Money Management Level 3. Before we commence with presentations, we'll cross over to Sandra Yeats o Kaha Whakahaere to address our graduating tauira, whānau and viewers. Ina mana, ina reo, ina iwi, I ra rangatira mai. Nau mai, hari mai, piki mai. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. I welcome you all here today to this somewhat different graduation ceremony for Te Wānanga o Aotearoa. While we're unable to hold graduations face-to-face at current COVID-19 alert levels, we will still celebrate your achievements, and I offer my sincere congratulations on your graduation from Te Wānanga o Aotearoa today. We're delighted that you're graduating and hope that your success provides you with the skills and confidence to make a positive difference for your future and the future of your whānau. We hope that your learning journey with us has been enjoyable, and we acknowledge the determination to complete your studies, particularly with the challenges faced because of COVID-19. Your successes in overcoming these challenges and completing your studies under the difficult circumstances is to be celebrated, and that's what we're going to do today. So enjoy today's unique graduation ceremony, and remember that your learning journey never ends. So why not consider joining us again in 2022? Ngā mihi. Te koro
Ngā mihi Sancha, thank you for inspiring kōrero. I hope our tauira implement your guiding words within endeavours to further enrich their lives, practice and educational pathways and journeys. Ngā mihi, I'll now like to cross over to Vanessa Iparaima, Chairperson of Council, Te Mana Whakahaere, to read the oath for our graduating tauira o Te Tohu Whakahaere, Pūtea Certificate in Money Management Level 3. Papa ki kawana ngā tai o aroha, rere nei te au o whakamanawa i te moana nui o te ngākau, ki tēnā tai whanga, ki tēnā kuanga wai, ki a koutou i ngā maunga whakahi, i ngā awa whakatere taniwha, tēnā rā koutou katoa. Firstly, I'd like to acknowledge and welcome you all here today to your graduation ceremony and offer my sincere congratulations to you and your whānau upon your graduation with Te Wānanga o Aotearoa. As the chair of Te Mana Whakahaere, I take great pride in each and every one of you and the very real changes that many of you have made in your lives. You are the embodiment of our vision of whānau transformation through education. This last year I know has been challenging for all of us, but none more so than you, our tāmaki whānau. Not only have you worked, studied and adapted to new ways of doing things, but you continue to be at the forefront of our battle against COVID-19. Ka nui te mihi ki a koutou. COVID-19 will continue to be an issue for us all in the coming months, and we are regularly reviewing what we do and how we do it to ensure that you, our tauira, continue to receive, no matter the medium, an education rich in the foundations of mātauranga Māori. Today, however, is about you. It's about celebrating with you and acknowledging the faith that you have in yourself and in your ability to design your own future. We here at Te Wānanga o Aotearoa just feel very honoured and privileged to be a part of your journey. So thank you for choosing us. So again, my warmest congratulations to you all. Have a wonderful, wonderful day. You so deserve it. It now gives me great pleasure to read the following oath. I te mana kei runga I au mai, I te kainihira, ara mai I te mana whakahaere o te wānanga o Aotearoa, me te whakatau a te kainihira, ka tū tēnei ko Vanessa Iparaima, te himana o te mana whakahaere, ka whakawhiwhi atu I ngā tohu ki ngā tauira kua eke I a rātou ngā paearu o tēnei wānanga. By the authority vested in me by the Council, Te Mana Whakahaere of Te Wānanga o Aotearoa, and by resolution of Council, I, Vanessa Iparaima, Chair of Te Mana Whakahaere, award the diplomas and certificates stated to those who have satisfied the requirements of this wānanga. Congratulations again. I'm so pleased for you all, and thank you so much for all your hard work and your faith in us. Please, everyone, honour our graduates with your applause. Kia ora. Ngā mihi, Vanessa. Without further ado, we will cross over to Yana Whiu to call on graduating tauira o Te Tohu Whakahaere, Pūtea Certificate in Money Management Level 3, to be awarded with their token. Awago. Albert Stan Vahakolo. Arjun Singh Aujla. Arnold Gruber. Audrey Darlene Rapihana. Paul Chu. Carol Ann Rangimarie Vahakolo. Catherine Taringa.
Charlene Amanda Pulefale. Chastity Joan Mikaira. Shemay Hofano. David Fung. Daesin Wu. Diana Ellen Ahutaha. Dongmei Huang. Donna Lee Fraley. Ina Buenaflor Farms. Elizabeth Rose Anderson. Ellen Waimei Liu. Isafa Marika Disika Tohilima. Esther Jung. Fat Lian Lu. Fang Hui. Feng Rong Zhao. Fang Ku Zhou. Fung Sean Yeung. Forty Calvin Va'afusu. Franceline da Silva Nascimento. Fred Amulike Musika. Fuli Iuli. Go Yun Shim. Guang Xuan Wu. Gui Xiang Wang. Guniyong Kang. Hei Jung Song. Hayley Madama Ngati. Hagabind Singh. He Hong Zhang. Henry Fang. Hong Juan Chen. Hong Yong Liao. Hui Yu. Huang
Mai Ti Pham. Hai Lim Na. Hai Ri Bak. Hyun Suk Kim. Jae Hui No. Jessica Suter. G.A. Bak. Jianhua Sao. Jian Zhong Lu. Jing Jia. Jing Wang. Jing Liang J. John Takingawa Ngati. Chu Yong Lim. Juan Su. Juliana Pei Lin Lo. Jun Liu. Karaya Ginny Liu. Kathleen Robin Fisher. Catherine May Corns. Kitty John Helvigback. Leelam Nital Sharma. Lee Dung. Yan Fang Lu. Yan Ying Zhang. Ling Jiang. Ling O. Lionel Se In Tam. Li Yao Huang. Vosivai Tawa. Luana Lanuola Yuli. Mai Quinn Pham. Makirita Pamela Moy.
Manuel Vahakolo. Maria Stel Gomez. Marie Ngan Wu. Martha Selwyn. Mei Miao Tan. Miliane Tupo Moya Kiola. Miao Miao Lu. Militina Toituu Mafileo. Millie Lobendino Texan. Ming Ming Wee. Moengaroa Edwards. Morgan McFadden. Myung Sin Kim. Myung Hwa Bae. Natasha Ali Nassim. Nasif Ali Nazim. Nazima Abdul Hamid. Ngatuangane Tonga. Nushad bin Amia Ali. Neon Suk Kim. Pena Fafiu. Iniasi Lokolanga. Pira Tauli Haufano. Chinlu. Chinye. Jingyang Chu. Cheng Chen Zeng. Chu Liu. Kun Huang. Linda Guthrie. Gina Imela Simona. Renuma Kanum. Imamutsu Jabare.
Ina Aries Kopu. Domana Marie Trevo. Sabrina Purifa. Aga Singh. Tang Park. Tira Apollo Naika. Pano Talamaipa Master. Charlene Francis Apaipura. Sherrick Cameron Holmes. Sean Zhao. Ruichi Isongai. Shun Hua Gao. Shun Qing Zhao. Shu Chang Lai. Sonia Tewila Ho. Stella Ralph. Swab Bear. Tanya Marie Wilkins. Tapang Chaudhary. Tracy Marie Thylon. Naruto Isuva Halapiapi. Violet Lanes. Virginia Schubert. Mokupuna Vai Vai. Vai Marie Po Marie Tsipine. Wan Fang Hu. Wilhelmina Inekaha Kim. William Tamati Lee. Bao Zhang Shi. Zhao Jun Yu. Qiu Lan Guan. Zhu Yang Sui. Yang Qing Guo.
John Hua John. Jia Ping Chen. Yang Joy. Ying Huang. Yong Huang. Yu Lim So. Yun Hong Zhang. Her. Jia Chen. Yumi Lee. Yong Xiangsu. Yu Shanhu. Zhen Min Wang. Yi Min Liu. Zhang Ge Huang. Zhu Zhang. Please honor our graduates with your applause. That concludes our presentation for Te Tohu Pakihaere Pūtea, Certificate of Money Management Level 3. Please give another round of applause for our graduates who further congratulate them on their achievement and wish them the best in their endeavours and future pathways. Thank you for joining us today. Ngā te wā. Tuku a te kupu kia hoki, tuku a te ki tapu ki te rua whetū o te whare. Ko te pō ki te tuarongo, ko te marino ki te ihonui. Ko te tini atu pai, te tini a rua ki te paumua, whitiki nāne te rā e ko te aho o te marama. Hoa tuki mua ko te paki o rehua, hoa tuki mua ko te paki o matariki. Hoa tuki mua ko te paki o te rā e whiti nei kui, whiti ora e. Tuturu, whakamaua kia tīna, tīna hui e, tai ki e.